Am zo labour fos pegimmen e pat pewarmis a bla. Hag a peurez eus a bla e maro a vro. Tud a vro ave c'hoaz o vech, mestroniet gant tudel. Don emat ba karnak am zo 4.000 adut o chom pa la bla hag ispen 2.000 e kreiz an an. Le na homblerioù vel just, me kalz tud da dremen ie on tout la dewejou en ozi vakansou. Nek en neve a fenomen. Hiwande zo trizak dregan a dir vakansou in Breiz. Me kalz muur zo war vord ar mour vel amañ just war. A made an draze ouid a vro, a peusemo des a en dro, sed amañ pez vo gwelet, ba trizak minut e Breiz. Am a hon bak 40 are semblez gant Jean-Guy Guéguin a zo mer ar barous. Hag a barous amañ a 40 a zo l'er touristal a bouez, bouez pelzo. Maria da dud a zo emañ e nan a zo e tiez secondaire, vez a varet er dra, tiez touristet. Un ti vardri e 40 a zo un ti e tiegez a touristet. Andrés zo pouezus, met a zo interesant nie. An dud se a bren tout a pez an deus izom e ti koumers a zo barze e 40. An dud a zo e chom amañ pad ar gouan a hel kaout me services e gouan hag en nan. Men neket ar pez jonjat tout dut war ze blant. Em gav zo bet roetin gant tu diagant dispar oit an abadenn dreist ordinal. Dam de val du stu. Am an hon war vord ar mourbien a he blaso peus komanset ur stourm un tamm ki spesial gal ar refet displegandim a he deus petra zo koz a blanc beta. Deus petra vek koz gant ar stourm-se e drevraz a fer an el tiez e bern lerioù zo e Breiz bezo gardennoù la vek gwen nemet tiez sehet pad ar gouan. Nec'helom ken bretonet kemer on buet bar gayadennoù bet ober gizon eus rank bet ober plaz bet ar heionk. Ekonomiez an touristelez met ken a zistruj ar vro, hag a zistruj an ekonomie zie. Dost hag red ober sur treo, dost hag red bezañ feulz en ar mod, ouit penans bezañ klevet, a vije komanset de jonjal barz ar gudenze. On doare da storm n'in ket feulz. Dime e tranquil, e Korsika vet tanet an traoù. Am an hon ma brodreger, perouz girek, l'er neket newe tamm ebet fenomen an tier vakansou. A oit kojal de ze, meus em gav gant maivon a girek konan a e war trezen trestignal, dom de walene. Am an hon ma semblez on me kreiz an an, a sellet tro war dro a zo ur bern tie zeret. C'hoaz se fin mis gwere. Tud hag deus mado hag a gousker. Amañ ma zellan e pelderaz e zo un tamm kastelbien a tout. I jinet un tamm bien a briz ma koust a an tize. Ar vugale bas a vro, ar skolioù penaos ma kont ba peroz. Ne oeso zo bet zeret ur skol ne keze? Zeret bet ur skol hag e talc'h an traoù da goa. Ja, ba en plouman an chus war, deus laket tout a skol vam hag a rentondirez tout assemblez, pugur ba war ket tro ar a vugale. Amañ zo labour fos pegimmen e pat pewarmis a bla. Ja, ala. La retro ermis a blaz, oken, mat ligemer ar labo den hotelo, pe restaurant chou. Hag a peurez eus a bla e maro a vro.
Men Jean muarmu a dut a zo den emstalian da Breizh, de Vevan, pa de vakansou, pe pe la c'hoaz, deus pleir et teu an dudze. Dreistol eus brochal, hag dreistol eus kornok brochal. Met un enklask a zo begret kont noterien, hag un tervet eus un dud a zo deus Paris. Paris. As-tu no deus o certain live ma meustra ne ket force-pi ou a hal preno un tiamant? Ya. Dreistol pren an brekerizioù. Da skouer just e kichen Sant Malou e pleg Morbien hag da heulier kichen akerioù braz da skouer er su roazan e penaos eron ger tigar just e kichen labo a reont e Paris met plijadur zo deo Mont e Breizh, pe gwir Marad Mador int a penaos a prizanti. Tristan Nedelek ruiz o ker o zour a douar an iour amañ babro an orien. Penons er alet displegan just war phénomène an eltier baro. O phénomène ur mahat eo, mahat un tier de werzan. Dedenus eo gwelet peseurt de kementa da eltier zo bar gumunioù a penons e emdro an traoù, penons e greska, pe zigreska plas an eltier e kenver ur mahat olek. Bars mahat an tier a mahat an eltier, l'arret ve pa vetizet an dek dregant à peu près. Dek dregant eus ur mahat gant an eltier e ve distabilet ar mahat. Distabilet. Ne betek dek dregant deus an ol dier e chom raisonnable an treo, hag en tual an drae e krog ar c'hud en ol. Ya, e krog ar c'hud en ol blam ez de gompren penons un dut. Lakon un ti de werzan, un ti formil da skouer, tout un dud war mat pegemen ve gwerzet tier an amezeien. Pez ar c'hoarvez gant an dud hag a bren el tier e o tud aliez mat o deus ur galout prenan. Uelor vit tud a c'hornat, blam eo aliez tud koz, pe tud o tont di war kerioù vraz hag o deus gwerzet o zi hag in kapab de bren a kach neue un ti ep sellet a dost petra e priz ar mahat. An dud ze neue a brena un ti ep vachata, ep mahata priz en tier, hag prena reont d'ar priz ma ve gwerzet. A dre ne vachaton kemu ar prizioù e ve gwerzet an ol tier d'ar priz uelan. A tout dut a ouiaze, neuze an ol a werza ar memeus priz, a werza tier formil memeus priz eget an amezok e oit klas chacha ar muion a hounit. Anen, a vloa mosse e teud ave an brasor brasan an iver a eltiez en ur gumun betek distabilat davad ar mahat a betek dont davean penons un elfen vid ar gwerz. Amañ var Paul-Louez riantek a lao Mikelik, pez vegret an douar santel, e o simple a war ar chifrou, tu zo seletze a dostor, e 1900 eiz a triugen, e Paul-Louez e oa eiz dregan a eltier, betek 1900 daou a pevarugen, 1900 nanteg a pevarugen, a daou vil c'houezek, neuze e Paul-Louez e o betizet an dek dregan, e 1900 daou a pevarugen, a girioù ende, e o kresket betek pem varnugen dregan. Hop, Paul-Louez. Riantek hag a zo ur gumun amañ tal kichen, er bloavez 1900 eiz a triugen, oa kemet pem dregan a eltiez. Tizet eo bet an dek dregan e 1900 nanteg a pevarugen, a kreski a ra goustadik betek daouzek dregan irioù ende. Hag a zo ur gumunal hag a zo dedenus eo in ilog Mikelik, hag a zo tal kichen, daou dregan a eltier a oa e 1900 eiz a triugen, an eo mor se betizet an dek dregan betek digreski en dro. Diskouez a ra kemendel, ben fin, ma teuer a ben da zechel ar mahatze, da gwask an an, e bez eus tu penons gwellad an treo a pas kouezan barz un dra distabilet davaz, gizamañ ba Paul-Louez, la ma hart deus an tier a zo eltier. Roust ekologol neuzie. Kalz douarou ve debet gant an tier vakansou, a keir e koustaz a vadurioù wit an ol douristet. E bro sarao zo bezad lerioù de burad an dour wit 6 ugel mil a dut en em gaveno pa d'an an. Pa neus kemet 30 mil a dut pa da bla. A pez agas a priz de burad an dour, ter gwech uelor wit amañ, ba dionet. Met efedou al a zo ive, an a 20 kelak el varvel gwech ebet.
Sais-tu pez meus goulennet gant Ronan Quadik? Ronan de beantut murmu adut a deux de stalion amant ba Breiz de vevan de dremen vakansou ye dostagez on effet au levezon war a yez war an inanteles war zevenadur a vretonnet. Tu war o liam mal a zo e ie penons ar fed la penons ar galot a vechou a ha gant tut anainket de ze vro un jongeran baz dem jonge war ines bri eta e parizion ta zo ba pen argent donc hin ba parizion ne ranque de gizma vigilaire de l'antiparisianisme primaire n'est que c'est mais penons on rabenak zo anaket peuvent ar galout politique la galout a galoudou ma person gant tut hag zo ma person kapitalourien pugur are a zo kap de bran pej ou tir war enes briet ne que tut paourne de la radez o liam ma person est très en effet sokial, ma person, très en économie, à Garzevena, dur tout trou so liamet. Tu devro avait roisovich, mestroni et gant tudel, à zoton de lehel, an e aux événements durel, à gagner ié penos kalzehen, quoi, kalzehen. C'est tu as zondra dreuse. Ouspen parizianet a zo peren war un elti hat a vretonnet a hal bean ie, gant ze ne na du na gwen en affaire. Pétaille de liam dité juste war gant ar villagen hag a antimant. Ben mi mes ougan notamment, enfin une allerie mais bepred me se bu notamment. Va zut zaleon da chen amant, va zut cause a rok, hag chetup et memes bevet ma yovankis, ma bugaliage amant quoi. A penons ou de devant peren war antiment juste. Eh ben pas wa mar ma zut e chome un da chen, un douar hag un tiez a denebet a random no ar roan chom amant da laborat un douar na de viven quoi. Sais-tu hag anni wa pin vidik pita wa evit prena un nol neuze diviset en eus lo deneigne un trao itre rem chom dom di nanet hag va goazou ganet e nanet hag un denager eo hag me don a ram a lies a wal amant a muormui war se blant. Pouizu soit d'arme me sera miré d'antiment bar sa famille derrière le liam gant a vro. Ya ouem se prech de ereng an trao hag evit ma bugale oa pouizu sevant gwarn un tam douarman hag petra teuio un trao da veza nous enquête petra vous un dazon petra vous be bon evit bremañ eo mosseg hag setu. L'UED en affaire vel peus komprenet. Da feuze e ral fe bien klasket diskoulmou evit kem poezan treo, vel ma vegwet ba brouioal. Hag e ba brouioal peus se mo tremen an treo just war, Fabien. E bro Corsica eus 6 dregant a tregant a eltier. E bro Corsica eus be goulennet reklemet a baoe pel gant ar voladurion me gant tudal, enfin estriget ar voladurion a roulen sortra et ve fait laket et place sort statut en anésidie. En dud a rang fait joum, enfin bout de joum et enes Corsica ba pembla, peo de fait liam historel famille grande bro Corsica. A mossen et fait stourmet ouz enfin a enep penons arbrog ar vonkeres ma foutador. Gwal e fejou an tir vakansou hag an douristeles zan a pelzo. Met kam ki pagar. Amant vegwet vel ma ve fait normal an treo. A gwas ar gwas vel ma ve faire chance evit nom. Pe se dazan vid Breiz na han, sed amor goulen vid ar vreton not.